Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidil Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sailin. Abu-abu, tengku-tengku, abi-abi, ummi-ummi yang telah berhadir, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Buat langkah yang pertama, marilah segenap lapisan puja, saban sare dan sabe-sabe getanyo puo kepada sidra po ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang pujud alam ban sigom dunia, Allah yang pujud jin ka dengan insan, yang pujud Adam dengan Siti Hawa, yang pujud langit ka dengan bumi, yang pujud getanyo serta dumna, yang pujud lako ka dengan bino kungon getanyo hudip di dalam dunia. Pujud yang ladum haimi hansip saboh na tuman bak getamah dua, bak kepikir kungon di dalam dunia. Pula Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit yang sangat manyang, bulun dengan bintang selempang jihana. Cahaya bulun ka dengan bintang melempah tatrang kena udunya. Ada tekedi haimi lako tu warna hitam, kaduh tak pandang oh malam jula. Ada tekedi perumoh tu warna coklat, jibedoh kilat lagi ban sudra. Pulam nak ikupi ngan boh pisang kelat, nyan hi laut darat ata getanyo dua, padahal pane tak ada. Pula Allah Subhanahu wa taala
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gasih hana ni pilih ada sayang pi hana ni pu beda. Yang na beda ba Allah, yang na ni pilih oleh Allah hanyalah yang paling taat dan yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah hanyalah yang paling takwa kepada Allah. Jelekon baknyan selawut beriring salum. Marilah saban sare dan sabe-sabe getanyo doakan dan getanyo sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berjuang 13 tahun baginda Rasul di Mekah, merubah bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. 13 tahun baginda Rasul di Mekah merubah bangsa yang bercerai-berai menjadi bangsa yang bersatu. 13 tahun baginda Rasul di Mekah merubah bangsa yang menyembah berhala menjadi bangsa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salah beriring salam kita sampaikan, kita doakan kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar yang manteng serodo sapatu di ati hurung dunianyo. Mi dan ayah sekalian, mari kita pet mata tarenungi tahayati padidro tu na tinggai ulama di atih bumo Aceh uronyo. Cukup jai ka Allah nica ulama pulang. Cukup jai ka oleh Allah nica urung-urung yang taat pulang. Nyan pu tandami bahwa dunianyo kado kiamat. Yang taat-taat nucok laju tinggal yang tahun-tahun. Yang gok-gok nucok laju tinggal yang bruk-bruk. Bersih lagi kita nyo pergi rumah mi kana. Rumahnya tanuk lah. Rumahnya tanuk pegat lain. Nyan pasti tacok yang lagak-lagak le dalam. Yang pertama kulukas cok putubit. TV merek LG cok putubit. Yang ma yang lagak cok putubit. Pingan-pingan yang tari cok putubit. Naglah mama papa tatam kawin jamun kata kubah lang mari cok putubit. Cukup sayang tu kegelahnya. Wate kabeh tacok mandum tinggai pingan pring tinggai pingan karet yang kenyan mata dalah rumah. Nyo tamsilan Allah pun demikian, nucok yang got tinggai yang bruk-bruk baru negom dunianyo tengok ni. Maka tinggai padi-padi drotu oronyo ulama di atas permukaan bumi Aceh nyo, getanyo mudoa, getanyo menggadek, getanyo mulake ba Allah supaya bernepu panjang umur dan nebi sehat badan, baik selalu nebimbing getanyo. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang mulia dan terhormat, yang pertama sekali kepada Abon selaku pimpinan dayah Raudatul Jannah yang getanyo cintainya beserta keluarganya. Tamu doa ba Allah Abon pun berselalu nebi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Abon mampu selalu ngedidik getanyo, ngedidik anak-anak getanyo ke arah yang lebih jauh bahagia di dunia dan akhirat. Dan selanjutnya yang mulia dan terhormat kepada seluruh dewan-dewan guru yang na di dayah Raudatul Jannah yang getanyo cintainya. Nyan di guru-guru nyan mi ho mi naduh ni kalan long mi duh kan ameno getanyo urung hitam bacut suah datanyo kadang su sagai urung hanadu nyomi malamnyo sama-sama hek tu idro nu hek nu mulut bunoro kaya nabrak hek nu berat. Teman ni tanya long iron tungku na hek nu berat lam. Yang pertama hek long dom. Idro nu nedu.
Ilong hanya duk. Nyan idron to rumah lam. Ilong je rumah. Cuma lu nak pegat bacu janji mi. Tengku. Nyo danyo hana tak ramai tu ramai long kalau ramai tapi meno mesti su lagi cirit nah. Puat lah dom. Padahal ramai. Ya, lu nak tayang mi, lu nak pegat janji bio supaya tidak ada dusta di antara kita. Nyo lu nak tayang mi. Nak siap ni dengar dakwah? Alhamdulillah. Nyo tungku cek nak siap dengar dakwah? Siap. Ya lan seputnya nak siap dengar dakwah? Siap. Nyan manyang bacut nak siap? Siap. Ho lo menu dum ho na. Ina nak siap? Siap. Menyo siap segolam habis acara nyan bekna yang wo mesiropi. Nya menyo wo langsung duk. Nya menyo tengun anu pok. Menyo karu bidot. Tetap karu haitem im bidi. Nu bidot nu bidi haitem im nu gidu. Bo pane mati tak gidu. Imano sabah-sabah empung gidu ana ke mati sabah be. Pokok jita wo sigo. Supaya apa kon? Nampak drone urung but. Lon malamnya adalah tamu jame. Maka menyono pelikut jame nyo sang-sang lagi-lagi hanagot akai tu. Malu nak kalon nagot akai urung drone. Menyagot itu tak. Nyolo nak pegah mi. Penghormatan buno ke gure-gure yang na di dayah Raudatul Jannah. Nyo gure-gure nyo mate hek semubut. Karena apa kon? Yang ne pebut anu min. Menyo yang ne pebut retak dro ne mi nyan cukup sulo. Hana hek tu. Nyan anu tok le sulikot dah. Punan itu toya ya. Alato. Tak pegah pada mi nyak kat semayang. Tok tadi. Nyak kabut tok le pegah penang. Nyan masalah cik ke dayo. Menyo tak pebut dro hana hek demi. Nukalan lu pegah. Menyedra ni tak pebut paling-paling teruk ubale haik nebut neduk ne Itungku buka kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Idra ni kali ngajubat tameh hulai nu. Hana masalah. Hana karu urung tu habut. Tapi menyanik mit but nyan jipa karun badai. Nyari tak mesti kan? Mesti nyan pebut na. Nyan cit. Mate tu. Dupna trip ibu tungku 5 minit atau 6 minit. Nyan 5 minit cukup yakin. Li semayang maghrib sahab, li semayang maghrib kaidu. Yang ikra sampai ikra, yang kitab Jawa sampai kitab Jawa, yang kitab Arab sampai kitab Arab, yang baca Quran sampai Quran. Yang kaidu meriti gukun le gure. No, pupon, ipupon but yang paling tumbun langkawan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ramai-ramai. Amanna wa minkum taqabbalallah. Nyan na trip 5 minit mi. Trip tat 6 minit. Ikut yang bahasa kau ini. Bapa, tata, sasa 5 minit. Yang yumpang pade Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mantang yakini takalon yang yu beriun baban tatan sasan jajan nabatan wai keraput baru takalon yang yumpang pade ale ade bare baca ko bare bu abu kayu bare ki abu ke nyanduk nadrep 6 minit. Itamang ke 7 minit yang baca Yasin wal Qur'anil Karim hana wawa tungku manok nyan waw deh ke ketanyo ikun tungku manok takalan ya ayu umpang pade baba ta hana le lagi kabe padre. Takalon yang bahasa kau binti wadduha walaili dataja bengeh gure hainu kabut iblis itu tungku bapa idot kedan nyo idot hai bekele nyan lemah jelam bapa bengeh tungku hai menyamenan mandum ka bedah kajak wa lah kedi
tiga esok Sadaqallahul azim. Bertuh hidung ya Allah semayang anak. Nyang ke ban. Còn mangan. Nyan còn lom yang hơi kita nyo tunggu. Tengah hibu swam tengah hibu ka. Tungku sakei ku. Ikah puja sakei kata bila. Bocor dah ada. Allah tungku kok jalung je ibu na supo tabrak sakei ka nebi tungku ku terun tiat. Karena tungku got akai ku kun boyak terun ju. Baik trip nya apa? Ijak bakulah ijeng tungku serai ijak. Swam ijeng. Nagu utuji. Icok bate miji mana tu prom nya paketu ni mana. Leh mana balai pura-pura kli. Tungku hai kabulut laga. Rubah bak mon tungku rubah hai bega. Padahal cik mana puno. Teman menyeka rubah ki bantani yuduk lami balai jih kabulut bulut balai. Kun tungku ala hanya menan kaya awak oleh kedi. Sirai wo yes ipegot. Rupanya ase pengut tungku. Tabai fikir ji itanyo tungku bangai. Rupanya talum malamnya ke pengelong preh malam tengok. Rupanya malam tengok jihlam. Tungku sakei ku. Ye berkelam pikah sakei malamnya pikah sabekah sakei toh hinan. Rupanya malamnya bi sakei tunggu. Kaji petun hang kemah tunggu. Toh hinan hanjut drone. Berkelam kali ke pengelong alai tunggu malamnya bi sakit. Toh dibuka cene pri peduk bulut balai bandung. Angkut konsidera ji sakit tu ya Allah. Malamnya lu dia awaji balai bantaba balai bulut itungku suara balai lom tengok nyan ban hek tu nyan galam lain tentang kan pura-pura aku tengah tersumbu hilam tunggu kalau le dolah icungke idong picum bak long kada pegah hanyak lah idong bak picum bak gop kacum bak droku tengah berdepat-berdepatnya kai he sekoje tungku imae chop perut long ka tiap karuji hanya mae duk begat begado kemayang tengah tak berdepatnya kai lekai tungku nebi kutrun sat nyaji putran purih tungku putran purih hijak yu balai misalkan balai yang ke kena ruhung alu ikalan pak punggungan ni itanyo pandai ada pu ya tu dengan tersebut ikalan nyampat punggung mae wap pedu teman wati aku tungku imae chok punggung long hai mae kena boleh pekak jen ni juk anjut tungku galak aku chok punggung ji sigaga nyan but tu pejik ka mau tungku ne hi bagah tuha ka dan long kong ka tuha cin sigaga udang le bupa kong ka hi tuha hana padahal muda aku mentang ba cukup jerat tu tapi menyadra ne mi hana hek tu bubut urung tuhanyo mangat tak bubut tapi menyana mi cukup jerat. Teman hana masalah itulah tantangan guru-guru daya bak gebina anak gedanyo supaya nyak je ka yang jero yang berguna bagi agama, negara dan bangsa. Mi dikalang genolom. Selanjutnya yang mulia dan terhormat kepada bapak kecil orang yang metekui tiji dengan umat dumna. Getamang jurungnya getubi jurung je peng gabeh gaji gahana. Ada na gaji cuma si tali sep kukupi han sep kesaka. Yang lecit genang serapa nyan depak gaji. Karena pak gaji kepegah cit lagi mentuha. Yang penting berayu sabar. Nya hon pak gaji don dengar baru le bulut nyan sabar berayu. Ada jipa ni sabar. Kiban terpegot teman kita nyo kajuk ke gaji kau nya cika biasa aja. Kiban mentuha. Pampers lamun tuha. Kaca bro lamun tuha. Lam plastik lamun tuha. Dumpu-dumpu lamun tuha. Yang kenyan tamsilan gedanya pak kecil. Tinggal sabar sagai berayuk menyai carut urut dadah. Kadang pah tak bagi BLT, kahana pah tak bagi PKH. Kai carut tu. Tapi hatanya hanai bile dun dengar. Ya home tu. Kampung long hanai bile, kampung ron home. Ya ni. Ya pak kecil. Yang kedua, yang mulia dan terhormat kepada Tengku Imum urang yang bimaklum ke getanyo dumna. Yang mulia dan terhormat kepada Bapak Sekretari urang yang tulis ubena surat dan kepada Bapak Bendahara ubena belanja kenan musapat dan kepada Tuhape dan Tuhalapan asaina urang mupakenyan urang pedepat dan kepada Bapak Dusun asaina lagut belangan kampungnya urang ba senipat dan kepada pemuda dan pemudi yang atu meja dan atu kursi
dan yang mulia dan terhormat kepada tulab dan tulabah yang nadidayah Raudhatul Jannah yang kita cintai ini, dan yang terhormat yang sangat istimewa kepada wali murid dan kepada seluruh jamaah yang telah berhadir bak malam yang sangat mulianya. Mi nyolo nak tanya lomba drone narugo nijak kena hana kaya pakon hana rugo. Yang pertama, nepegah le Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi. Si berangkasa mantang yang itu bid irumah hendak ijak bak tempat tuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orangnya sama fahala lagi gijak muprang lam perang sabilillah. Trep taduk hina, maka akan semakin lu fahala. Fahala ji sama lagi tiak perang kafir dalam padang pasir, tiak lawan kafir laknatillah alih. Nyan ban fahala kahana rugo mi. Tapi menyanuduk rumah ko berat rugoan pade. Tah rugo yang pertama awaknyo. Awaknyo yang pertama lalo ya ubud irumah bak TV ngan filem anak jalanan. Natong nonton ni anak jalanan. Seorang pemeran utama anak jalanan si boy nyan pasangan jisona ni si prelina ni nyan anak jalanan hane hirmoh jibak jalanan bubu bak jalan bak jalan age harlan bu bak warung bak jalan abeh nyan lalo mana anak kita nyomi dengan filem anak langit nyan langit nyan sangkai bumoy duk langit menyerhut ke mahi. Abe filem anak langit pula me putar. Na anak band labaknya. Abe anak band lo ulam kana filem anak kuburan. Mungkin warotu na filem anak anjing. Kadang warotu anak babi. Dan pupu anak leh dum tengok. Nyan ilalo. Rupanya kan anak mit mentang lalo itanyo mai lalo cik menjanjan. Pat lalo tu bak filem Suara Hati Istri. Natam nonton mi suara hati istri ya. Ba Indosiar. Hana yang ikut ku menangis membayangkan. Nah nak buat betih nak nonton. Nah sebab nala domuru bak lako ke begah. Bang duk le. Cin kalam juga filem nyan bang. Nyan agam nyan persih lagi drone akai. Pegah ke lako alam. Bengah lako ke pegah lagi long hek wa midar rezeki nyan ngotak wa ke pegah. Plu bala bang sawa. Tingah ke betul lam. Lalau katanya. Pat lam lalau. Uronyo HP mi. Nyan HP lagi ni pegah oleh abon buno. Mungkin menyabarakan ada lalau-lalau tu nak istirahat. Tapi punya HP hanam tu main istirahat. Tak bagi jaro sangat. Ngan pula lalau yang pertama le Facebook. Nyan Tuhan muda. Abe Facebook na Instagram. Tuhan muda. Abeh Instagram uronyo na TikTok. Nyan TikTok nyan cukup bahaya. Kan cuma sekadar bisa mengupload gambar, tapi juga bisa mengupload video. Orang yang kan upload video mentang, nah joget-joget lah. Entah apa, kena ramah-ramah mana? Nyampu ramah, wallahu alam bisawab. Yang ada berkelam, kan tingkat jaro. Maaf tunggu, punggung-punggung. Suap le kenal hego, suap le wil hego. Tema menyauri nang kagak hapit lagi yang diuragam puhi. Hana mungkin diuragam menau, tetap menjaga hapit uwi tetap uwi ge boom, boom lego, boom. Pakan han ge kalon barang lagak, ge kalon dausa ge. Ka ke gepet le siga ge kalon le siga. Nyan kang kada sa. Nyan lalo ge dia. Dan pat lom lalau yang cukup bahaya lom uronyo sabah game yang bernama chip domino. Menyebarkan mungkin na Mobile Legend, Fail Fire, apalagi nak PUBG dan pub yang lain. Kena gamenya ya timimbak kaplung. Kalau puyuk meh bubu Allah tang putar aku. Kalau yang kena nyan ubah kedai kopi ni tengok tapi kengan soy begah ba. Rak-rak pungoy, tiroi begah ba.
Tapi lunya rupanya itu bit duduk game chip. Watai itu bit game chip nyan kon anik mit mantang terpengaruh. Kon cuma anu muda mantang terpengaruh. Urung tuha terpengaruh ke chip. Yang kecok HP sop lagi duduk. Gede kan. Hai tim kenang. Gede kan lam. Gepreh Cina tuha. Asal kaihah Cina tuha. Nyan kapah. Nyan beda game jino, beda judi jino ngan judi jamun mi. Nyane maksud uronyo, maksud uronyo ke era digital, maksud uronyo era teknologi, meta tiputan. Munya jamun urung main judi ke dia bab bine pasi lambak suke. Tajak aju muput tu tabah bate yan, main bate kena main pam sa. Bum le. Bum nam. Bum abe Cok bum maka bum make nyang ke nyan judi jamun lang bak sekai menyatroh tungkui mum putih tapak geplung malai gurung main judi jamun rupanya mesti nabui lambak sekai ke so bui na lambak sekai terus hurung main judi ke ni bui lambak sekai nyan hai nyo kajit minah dayo ipak katruk bui lain yang main bate ikat hewannya tak ijak uri mainnya nyan jamun tapi uronyo urung main judi langkama uronyo urung main judi bak warung kopi uronyo urung main judi bak kafe-kafe sona tham hanta jutam iduk ada meja ham tumpuk-tumpuk iduk sam itigon limong iput tapi hanale tak jutam uronyo mi nyan maksud uronyo lalo katanya nyan dakwah nyo lo nak dayang nyo kabeh urung ada dengar dakwah urung kampung nyo kabeh galam nyo berarti guwakili mendum. Tapi nyo rame si uragam biasa nitlom, biasa rame tauri nong. Nyo long kalon uragam rame si temale sampai habis home ya. Nya ne umi. Padahal menyatani pegat perbandingan mi. Dubna ka aman tu nabila Allah uranyo. Dubno ka tenang nabila Allah. Tapi mantang na urung yang cukup beruakai. Mantang na urung yang hang getem jak but, mantang na urung yang hang getem jak dakwah, mantang na urung yang hang getem jak dengar ilmu agama. Padahal cukup aman kah? Munya jamun masa konflik nunggu. Cina bayang sega masa konflik. Tateme duduk lagi yo. Asai tapi dato nyan masa Allah yarham. Allah maghfir lahu. Tungku Ahmad Dewi. Ha medu medang tungku lagi yo panggung-panggung itu. Na pendakwah gedejut dakwah hai dijut dengar. Na urung dengar boho urung dengar hang kerja dakwah nyan masa konflik lebih kurang 25 tahun dia cek tapi lu nyan bak tahun 2000 berdebatan tanggal 26 Allah Subhanahu wa taala nu gok-gok dunia yang na dia cek nabi gempa dan tsunami dengan sebab nyan ku lethat melinggai urung bak konflik lethat kam melinggai urung terjadilah perdamaian mi nyawate gumpanya jamun ideh rot sidra urung mi ngan kuasa Allah tungku 10 buah tingkat iaitu dubna manyang 10 buah tingkat tapi dengan kudrah dan iradah Allah wate gumpanya duruh bangunan rot sidra urung dari tingkat ke 10 sampai ke nobak tanah anu jaro gesagai mukilah sini anu jaro gesagai mukilah sini lain mandum patah nyan ban rot sinu agam kilah lain patah mendu nyang dengan sebab nyan ku na tsunami na hikmah nabi Allah munya masa konflik mi neteji dengan dakwah kau pat tajud awak bajejo dung berjalan be ile tani dengan dakwah kau tani duk sampai poh-poh 12 hang tajud tu hang tajud tu suah tatuh langkamai demo pernah kejadian nyokan pegah mayang ku pernah kejadian daerah Lunduan kebetulan mugribnya imu subude tam tum subude na sidra uragam poh leh malam mai putih te perut ke tiak tejit tu bit jamun hana WC larmo WC deh ubak pisang du milikot gepege perumoh ke hai mai tak beda di mai ke sampo mata puleron pego puno kali ni pego nyokan pego lam tak beda hai upego sakit nyang kun
Kalau ku pegah hang ku bi baju babah lona putih klan buna uro. Padahal munyo hana da pegaji tementang sakit. Leh da pegaji hati-hati tu sakit. Kalau ku pegah klan munyo menang kaih juga dia. Hai ku berkelim mengejak tu dapu. Guna buka pintu cukup le awaknya ni luar. Tentrai luar awak berjejo. Gejengu rak ruhung jendela ma punoh hoi. Guna buka layong ma punoh bu. Tetuh kena ni bedah nak mi tengah bismillah ji kamrama. Gejak sampai hai ke bekele ka guet kena kon kedeh kon pru cukup sakit mengecok de kertas kerah plastik. Gejak plastik gu peduk bak sago kolokah megeduk di hina ju. Lu geduk bak sago kolokah gerah bak dispenser. Mana pak hal lain? Lu gerah bak dispenser dengan ke keaman. Gejak de rupanya hana mahoba. Nyo kalam plastik ho taba. Guna lihat bak labang iu dan mi tengah hura. Hana jade. Gebagu guna puduk yu sange takut fikir tape bahubi. Hae ku fikir le ka gue kon but plak buka kolkah pluk lang kolkah kaman. Getok kolkah dia ai. Hana tingat ke singa bunga perumah gi bedah yak goreng bu. Ge ju sam ge. Ibadah perumah ke bunga, nak goreng bu lagi biasa sam ibu ka kolkah ipike bantega aje. Ikalai perumah kau lain tak banteganya. Mitai tamenan becu no, gawat tha no. Mobilam ke bedah habu hai. Kapinah haju gede ata beklam yan. Kenanya ku pegokah anak bedah nyang kenyang. Nyan ban tingkat jamun mi. Nyan ban he tu jamun. Be ile tanu dengar dakwah, tanu jakbu, tanu sembahyang berjamaah di masjid dan di manasa rupanya mentang lam plastik wah tatuh. Tapi huronyo dubna keaman dan nyaman Nabi Allah Subhanahu wa taala mi. Na cit urung mentang yang han gedem. Nyo pajan cigena tim lam wate innalillahi wa inna ilaihi rajiun go. Mi dan ayah sekalian, nyo ulun tuan deng bak malam nyo hana trip mi. Bahkan hana trip lagi ulun tuan pegah bunuh sama-sama hek tu. Ulun tuan kebetulan baru telefon le Tungku Muhammad. Memang kan kebetulan tapi nyokuh kehendak Allah. Kebetulan lon di dayah malam Sabtu dike Maulid lagi nyo. Malam Minggu berkelam dakwah. Jadi urus Sabtu lon tengah lon pegat persiapan untuk dakwah di dayah malam Minggu. Tiba-tiba itamonglah telefon dari Tungku Muhammad bak rakan ulun tuan. Katanya Tungku Muhammad, nyonya Tungku Ismuhar, nyo gitu. Malam tengah nak kosong, gejawab dengan lut na. Hanak dia yang lembat lung nang hana. Dudau dan kiban nak kosong malam tengah, na lun jawab. Pakon kosong karena 2 malam kahek di dayah lun fikir lun nak duk rapat, saya lun nak istirahat malamnya. Demang kata seot na. Lum fikir gemayang, lum tanya bibit pura-pura. Bibit ke kenggurai nyona yang telefon. Minyak kata sona ka kesuah tajak mahan gejak kena habis degepoh depan leher tu. Ya, maka malamnya Allah Subhanahu wa taala syid guna perumpok getanya mi. Mungkin guna ikat silaturahmi antara lun yang na di gedung di Aceh Utara dengan drone yang na di Menasah Tingkum yang na di Aceh Timur yang sangat mulianya. Nyomi anu nu yang kan ijuk kuno dayah nyon kalon ni. Kiban maknan kalon. Nu kerja sama ngan gure. Kiban makna nu kerja sama. Anu wate kalun ya juk kuno udaya nyan lagi abon pegah buno wate anu iwau rumah nu tanyang mi. Nu tanyang pui muruno malamnyo nu tanyang nah kai beut putra kai baca. Nyan nu tanyang. Lado murung ci han gujut tanyang takut itanyang bagonyan. Masa kita yang banuknya pukul malamnya. Ya kita kuat yang bangunnya untuk meramah aku. Sehingga hang kejutannya. Maka kami supaya mengakna kerjasama antara murid, antara wali murid dengan gure. Nya saya wani nutanya. Tuh contoh. Baywo nu kun ba anu. Pemanu tanyang ba anu mutua tak coba pegang. Oh na Quran ta baca mantang iqra
atawa alih bata coba baca di ke ayah ngan poma oh adinda gukuyah hai kupu kayak tanyong bakji nyam nya tanyong bakah meramah kedeh anak kedeh puto ya ne ho mata kaku tanyong kaku ci mako bekah kiban so sako dilon katro Abu Tausi om tang Qur'an bud so si jali dilon katro ulaika oh kasabo sumon cikah nyak nur so si nur dilon katro ba anakum om tang Qur'an bud cid so si nabon dilon katro innallaha oh kaleboh sumon tayo samping ikah mae soi mae ike hai ma aliful lam oh macam mathot so si Adam dilon katro ba wadduha oh karat taman so si su dilon katro surah yasin oh jroh datat so si Karim ike hai ma macam babak thot tapi nak pindah-pindahnya anda apa Karim bangai langkawan kan kata duri tahanuk yang jarang tahanuk yang bangai rupanya anu nyan carang kebit-kebit itan yang bak ayah dengan bak mak ai. Mak, bunokan tayang bak long kalau ku jauh jok tayang bak dron. Memang mak ji hantam pernah kejak but dia masa muda, hantam pernah geduk daya. Mak ji hantam kejak pernah ubah santren, tapi mak ji wateh kali gem kawin, sering tat giak duk ngon gure-gure bak masjid, sering tat giak duk di balai-balai pengajian, sering dia ikut but-but yang na di melatah, sehingga wateh itan yang le anu hana susah bak kejauh mi. Itanyong dan ni bak mai wahai epoma coba nu coba pegah nyan rukun hebla yang na dalam sembahyang oh poma ka gede yang bak mai kuyah nyang ka kamramah kalau ku pegah aku bidang bak jikla aku rupanya lima ajut ke so lima wahai anu tak dengar poma pegah nyan rukun hebla yang na dalam sembahyang oh adinda pertama nit kedua berdiri letu kubi yang keputma Fatihah limang ruku' yang keenam i'tidal tujuh sujud lapan tadu antara dua lapan tadu hai anu tahyun akhir siplo hasikurung hai nu ka salah di mak ikun dan hai mak nyan sang kam puta-puta cinta nyong bak ayah ikuyah ka meramah ke kaduh ke kalon rupanya kita oleh hai Allah hai anu di long kuta nyong bakah ku pudika di no kata nyong bakke Allah hai anu hana kutu me se o su bab jino di ulong ku nak ja u kude hang se o ku pude honda kude keja nyan liah rupanya megom bangayah menyakun Abu Laut lah ya Abu Laut nyai kun megom kun rau nai kun Abu Laut tiga megom bangai kun rau mai rau hanak bala-bala tiga hang kuju bala aku kun lom jadi pakar di ke rupanya bak sabah video lun pernah salah lun baca pantun mi mutulih pantun jamun perle ke parang perle ke cangkoi oh wate mu ublang perle ke empang wate koh padi perle ke rakyat wate pemilihan menyoka menang meituri ditali nya long kum pantun salah bio roh mukun perle ku cangkoi oh wate mu ublang perle ke parang wate koh padi ibagah haji pane urung koh parang ngan padi megom bangai ke nya anda bulaut dia tinggal ku toto ngan kerajaan iblis laut yang berarti hino kerajaan iblis hino kerajaan Abu Laut toto hai gak boh nang gerog nya neumi puji danyo benar kerjasama ngan gure dan yang kedua bek sagai-sagai bengeh nu ke gure anu nyo biasa terjadi
nak pegah ke gurau anu si hana jelah tungkunya demang ke banda pegah bah menan ke gede menyedro nemi hana god ngan gurau anu nyan han berhasil ada anu pae ulangan yang ketujuh nu peduk bak mata ura atau bak bintang negantung gede ni upebut bak malaikat tetap anu drone hanjut anu yang berkat tapi anu drone akan je ke anu yang durhaka. Dalam sebuah riwayat lun tuan baca masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mi nyo ni dengar begat ni simak masa Syekh Abdul Qadir Jailani le Syekh Abdul Qadir Jailani nya nasidra murid yang selalu nebas hajan habu neyu semerhah bak muridnya neyu rah baje kadang-kadang neyu tagunbu atau kadang-kadang neyu ade baje dan makanan yang nebi ke anaknya le Syekh masanya makanan sisa-sisa yang nepajuh ke drone rupanya nak urung yang bengeh ke Syekh Abdul Qadir Jailani Ya'lum putra bu Syekh Abdul Qadir Jailani baik kalian bu Syekh laganya geyu semerhah banu mit buno geyu tagun bu banu mit buno geyu ceruh hungkot banu mit buno olehnya makanan-makanan sisa nepajuh le Syekh nijuk kan mitnya ibadah urung yang bengeh ke Syekh Abdul Qadir Jailani mi geyak pegah bak yah anuknya idron pat ni yak but anuknya gejawab bak Syekh Abdul Qadir Jailani temak menyakenan yak jok but pu patai anuk drone ge pegat ke pembantu hai ki bang ge pegat ke pembantu bak anuk drone ge yu PI rumah bak anuk drone ge yu rah baje bak anuk drone ge yu tagun bu bak anuk drone ge meyu pu yang galak goknya makanan ge pi ka anuk drone daripada sisa-sisa makanan goknya rupanya leyahnya pi bengeh gelaju mi so bengeh gelaju gejak bak rumah Syekh sip dah jam gejak tira aku yang tira gejak pepep hana jelah Syekh duduk bak rumah Syekh katanya assalamualaikum tapi mantang gebi salam waalaikumsalam jawab le Syekh puna Syekh anu long jok bak drone kan long yu pegak ke pembantu anu long jok ku drone long yu pebut supaya mengajak kurung bajak ke hantu aku tahu gele Syekh hana long pegak ke pembantu pu hana nyan banu long dengar dumpu dayu neyu rah baje neyu gumetha banu long neyu tagun bu ka tahu Syekh demang kiban menyamenan anu long kucok pulang kun Syekh tikre memang anik kata tanik cok pulang nyan pat dengan lapang dadah cok puo anik drone kaku layah ke cok anik ke puo mi rupanya bak jalan sira ke puo anik getanyang bak aniknya ikah selama kajak bak Syekh Abdul Qadir Jailani lun ya juk na ke pebut ku na ayah juk ke nahu juk lo ayah juk ke ilmu saraf juk lo ayah juk ke usul fiqh juk lo ayah lumpu juk di rupanya cika kun Tirai wa kun dan bismillahirrahmanirrahim bi haraf jar ismi yang dipejar dalam jar kasrah yang zahir pada akhirnya Allahi ke mausuf ar-rahmani ke sifu Allahi kun sifu ku mausuf sifu majrur majar kasrah yang pada akhirnya sampai habis tahu ke ya pak ku je kak kang katinga ke berarti naibut anik long saraf je ku jud sarah pikun daraba darabu darabna darabtuma darabtu darabna abih baca jud ilaga ilmu usul fiqh jud ayah kiban ya ku wajib hai ayah apabila terpubut merempak fahala apabila tertinggalkan merempak dosa jud ilaga rupanya long katalah anu puta lo manu ha puta ayah bak puta anu puta ju dan ibu puta tinggal silap giyah nyo buno giak cok nyo kaki gepriwang lah watai gepriwang bak Syekh mi Syekh lu lake maah Syekh bak drone 10 jaro dak ule maah lun gade bak drone hai Syekh rupanya anu long jud imandum Syekh betul anu long nu pubut long kata makan fitnah dengan orang lain menyemenan hai Syekh anu long nu cok pulang begitu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani anu kata hana lun terimang li pakon Syekh anu kata hana long terimang karena Allah kan nutup ati anu drone karena drone hana menghargai guru muridnya hana menghargai guru anu nyan emi cukup leu urang lagi hana kesadari tupeh ati ayah gurai tupeh ati gurai anu tu hana tak perumun tapi ke sulu saja
Nyan anu nyan ada nebau langit nejuk bak malaikat Jibril insya-Allah han beratili. Pakon golom gu pampun li gure yang dasar. Apa je letak kada anu tanyo na tajuk but puji langpung piluk kabe. Sep sabe dum ho tajuk. Sampai ke dia ajo obat dayah rayo ke dia hanam tadak hanai wawa watai wa kampung ba ilai lain doa hayu baca igop. Pakon pat bak gure bunuh dasar kadang na tepeh ati mi. Wujudnya harus terjaga dengan sebenar-benarnya. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang ulun tuan pemulia. Mi dan ayah. Bak malamnya gedanyo ta pegot acara Maulid Nabi. Ta peringati hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya gedanyo Kaabah akhir mi. Kiban Kaabah akhir Kaabah Jumadil akhir malamnya menyahana salah luntuan ke-20 bulan. InsyaAllah 3 minggu itu kaitamong dalam bulan Rajab. Olehnya ke Sya'ban. Olehnya kaitamong bulan suci Ramadan. InsyaAllah bulan 2 bulan 7 huruf ke Ramadan lah. Berarti kita nyonyo karena di penghujung bulan Maulid. Maka menang. Mi dan ayah sekalian yang ulun tuan pemulia. Toh teman kelebihan umat Nabi Muhammad ini. Kelebihan kita nyo. Ya, kelebihan kita nyo toh mi. Untuk baru dapega putra kelebihan Nabi Muhammad menyasi dapega. Yang pertama mi, yang kita nyo peringati bak malamnya adalah seorang rasul yang besar yang besarnya bukan karena dibesar-besarkan orang. Yang besarnya bukan karena pangkat dan jabatan. Yang besarnya bukan karena harta dan kekayaan. Tapi Rasulullah besar karena dibesar-besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Rasul besar, Nabi Muhammad besar, mulia, umat Nabi Muhammad juga diberikan kemuliaan oleh Allah. Tahmi kemuliaan Nabi kegedanyo. Yang pertama dulu, Allah Ta'ala Nabi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu lumoh-lumoh. Tanya lumoh-lumoh tunggu. Hana tiga tanya. Menyata banding dengan umat-umat Nabi lain. Tak banding musungan umat Nabi Allah Musa. Tanya hana mupat. Nabi Musa siga nusuh nyan urung Mesir mati. Siga suh mati. Itanya hek dah susuh hai te mati ka dah urung suh mati ka urung tun. Nyan bandiga. Apa hikmahnya? Hikmah teman ketanya oleh Allah Nabi lumoh. Rupanya hikmah Nabi ketanya lumoh oleh Allah supaya bek sombong. Menyombong ketanya tunggu. Bung malim tahajud. Berhayu tahajud. Tak semayang tahajud tip malam, semayang duha tip ura, rawatib nawafil sabena, Quran hantam tinggai, baca selawut sabe-sabe. Tapi lagi tanya mi dan ayah sombong lah tu. Ubay zaraf. Kiban kulle Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Hantamong lam surga sibrang kaso mentong yang na kesombongan lam ateji. Ubay zaraf mi. Ubay mameh kurma, ubay nan tagai sombong. Nyan hantamong surga la yadkhulul jannata sekalipun ketanya talak tibak tak semayang. Ubay biji sawi sombong ka set syarat ketanya untuk tamang neraka. Maka Allah sayang nak ketanya supaya bek sombong nepeduklah tanya lumoh-lumoh mi. Safon yang memproklamirkan kesombongan iblis laknatillah alaih. Yang kedua mi. Yang kedua, kelebihan yang Nabi kepada ketanya umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubid Nabi Adam nan tubid ubina urang. Ne pegat dalam hadis Nabi Adam nyan dan umat-umat ni raya gok nyan 10 boh hasta. Cina bayang segal 10 boh hasta kiban ni sabnya saboh hasta. 2 put 5 6 7 sampai 10. Paling kurang sibak bau lebih nyan panjang bentang Nabi Adam. Dema menyau benan raya umat Nabi Allah Adam cini bayang ubena ke sini ni ubena. Yang ke ubena dalau mitnya menyana dalau. Mam nyau ubena ke menyau tekedi na gutai ke ubena raya. Ya paling kurang ubebe mana agam. La mulai
Ubenang gudeng. Tema menyau benang gudeng cina bayang tiga idong gubena. Ruhung idong bebepung mah. Menyau geberi cen hino ke dia gudong suah dia pilih tabo-tabo. Nyau benar raya tu. Nabi Allah hadang. Ma menyau benar raya cina bayang ubena bruh tu. Nyau bebe bantai guling sini nuk bruh. Cina bayang menyau benan bruh ubena yong ma. Nya yong ma bebe rumah gudayong. Mamanya yang mau berumah tanya cina bayang ubena rumah tu. Saboh-saboh kampung gudayong. Cina bayang tiga. Munya tekedi urinang. Boh langgoi ubena ubebe pucak masjid. Mamanya boh langgoi ubebe pucak masjid ubena jelebab tu. Nyan baje tegi ablo padit mete ke jelebab, padit mete ke baje, padit mete ke rok. Itanya bebe ti hurung. Bebe peluk mi angin hurung ka? Apa hikmahnya? Ya, supaya hemat mi. Hemat dalam pakaian, hemat dalam makanan, hemat bak tempat dumpu hemat tayong. Cek-cek sebab nya nabi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ni pegak. Tah kelebihan nabi kepada katanya umat Nabi Muhammad. Gasin-gasin. Nyo gasin tayong. Menyerta banding dengan kekayaan umat-umat Nabi yang awal. Nyo tanyo ko tak berat gasin mi. Jauh tak gasin dayo. Pakan ni pegat ke gasin. Apa hikmahnya? Ternyata hikmah Allah ni pegat ke dayo gasin supaya baik le hisab singoh di akhirat. Baik tep hisab singoh di akhirat. Karena ada akhirat bandung ni hisab tungku. Ni pegah li Nabi halaluha hisabun. Yang halal Allah menghisab, apalagi yang haram. Mesti contoh-contoh yang halu. EU tungku. EU na halu. Halu punya udror punya kon utacu. Kecuali ucu. Nyan EU nyan upah EU punya daerah lon 10 ribu. Mentong. Tron hana bayu. Punya hana gedreng jong u. Nyan bau nyan dupna peng lu 10 ribu ta 10 bak baru 100 ribu. Nyan punya tau 100 bak punya tapa nyan truk ku dai panton ke dia. Halu peng nyan. Pengnya singoh ketanyong li malaikat lam kubu mi. Kibang ketanyong. Panepeng di akhirat singoh ketanyong. Panepeng. Peng long EU. Padi bak kai. 10 bak. Sipa bau kai. Bau banglah. Padi siba 10 ribu. Pengnya hok apa? Lung blo bru. Pulom ungkot. Pulom sira. Yang tinggal lung blo kipas angin. Padi ka blo kipas angin. 70 ribu sabo. Pak ka blo. Bak buruk-buruk atas sekon. Kipas angin kiban. Ha kipas anginnya sega ipot uwi som. I tengah je uwi watai kagak meruh dulu baru ipot unun. Nyan-nyan ke hisab singoh di akhirat tu. Maka nak pun dak fikir yang kelu tat peng ka. Pegak tu rumah bebe raya tu. Bak ke fikir benar lu tat peng. Pegak rumah bebe raya yang pegak tameh mentang tameh relip nyan na yang harga 15 juta. Tameh 15 juta mi. Tameh. Nyo tameh nyo 15 juta gerelip. Tameh rumah ke 20 juta gerelip. Kursi tempat duduk iku bak jeb-jeb ite tengah panah malam ngom rumah ke 50 juta sabo. Dia urang gatin 15 juta kalau rumah, kalau kamar, kalau dapur karena kompor gas sabo. Nya ban beda ni. Yang pegak rumah bebe raya yang haid dah bekek konyan tunggu. Pegak rumah bebe raya, kamar bebe raya cukup lagak, wate mesak-sak sit. Amdia kata pasal ke sebab rumah ke raya. Nya ni kelebihan Nabi Allah. Pada kelebihan katanya ubud supaya apa kelebihan katanya gasin supaya baik trip hisab sehingga di akhirat. Dan tahlami Nabi kelebihan kepada katanya umat Nabi Muhammad oleh Allah. Nabi kepada katanya yaitu udib ba akhir zaman. Pakan pude bakhir zaman supaya be trip tat gutanyo taih lam kubu mi ho ni na tingat na kubu karena gutanyo bandum pasti mati mi ne pegah oleh Allah iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila katruh mazha katruh wate maka mathanyan gedanyo punya katruh mate nyan hana ne pelambat mesti detik dan hana ne betelat mesti detik mi nan perlemi wate getarik nyawang drone
bu mudah, bu mangan. Karena kepegah nyawangnya cukup bahaya. Kibang kekun di urung awalnya watak derik nyawang. Masa Israel netarik nyawang agam ngan inang metu mengerasa ibarat kameng neplu yoh udep lebih lam sakit nyawang nuhila nyan umi tacok kameng taplu yoh udep tabuh isira tabuh iasam mantang lebih sakit getarik nyawang mi. Maka menyadra nuh perle watai mate bek sakit getarik nyawang lon bi sabuh amalan mi. Amalan tersebut metulis dalam kitab Ungku Dulu Jen. Nekun le Nabi bak Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah. Nyanyan gelanton pegah bak danyo cik. Si berangkasa mantang urung inong yang item boh menyeuk lakoi. Natam nubuh menyeuk lakoi mi, bujujur, bujujur. Astagfirullah, hana lakoi ni. Pujan dah dekat. Nemitan. Makan gak ada pala siapa. So mantang yang temboh menyeuk lakoi. Dan getem sugot ok lako. No sugot nah. Ham kana ok lako kalau gen dumi mati kompor han depu sugot. No sugot. Dan yang tem krut kumis lako. Nyo kumis mentang ne krut. Kalau ne krut lain. Ha pun ke, ha maksudnya mano boleh geti. Boleh aki putingan ham pupu. Nyan mi leboh nu bekah Nabi. So mantang yang temboh menyeuk lako. So mantang yang tem sugut ok lako. So tem mantang yang krut kumis lako. Wate tau kumis lako kalage palang motor Belanda jamun. Nyan krut mi. Kena kumis ka tutup bibi-bibi, nyan bergantung syaitan hina. Nekrut. Ngan siki mata silet nekrut bae ngambaci. Nyan fahalaji yang pertama nu bekah Nabi akan dimudahkan sakharatul maut. Kop jera sakaratul maut naurung ya mati-mati bak sakaratul maut. Tapi ke kamelinggai kata cok kata baumon dan semano rupanya mendau dep nyan ban payah mati ke. Maka apa juga baca doa alam Allahumma jal akhiraka la indantiha iajalina minad dunya qaula la ilaha illallah beruh baca la ilaha illallah nyan kamate betul. Tahlom nu pegah pahala li Nabi. Yang pertama mudah bak sakharatul maut. Yang kedua penguh lam kubur. Nyalang kubur perle berpenguh mi. Karena pegah lam kuburnya lebih seput daripada tapet mata. Dalam kuburnya mi akai sepet tu tengok. Kena tanah yang gebalut-balut gepeduk ilikot kenu gepeduk ilikot toot bak keing bak taku. Nu baca inna anzalna pluk nu pedu nyan ke tanuh nyan yang grup pun katanya urung yang maksud kepada Allah. Nyan ni le watai grup musapat antara rusuk kiri dengan rusuk kanan. Ne pegah di dalam kitab katanya watai matenya ne pudep kelai ni. Tapi ne pudep ji beda dengan udep di dunia. Kiban mufom kata tupu ban tanyo lam kubunya yang kata tupu bahwa dro tu ka mati. Nyan cina fikir tungku, cina hayati, cina bayangkan, cina renungi, nepet mata, ban netupu dro ni longka mati. Nyan kiban hi, longka lam kubu. Nyan masanya tukaya ju cukup raya tanu hoi anu hanjut tahoi. Tanu hoi saudara pi hanjut tahoi. Tapi kita nyo kata tupu dro tu lam kubu tungku. Nyan masanya hanayo tu. Maka menyoya begot ngan lako. Begot ngan lako. Nu sugut ok lako. Nu boh menyeuk lako. Nu krut kumis lako. On yang dijak but. Beryakin lon tuan yakinnya urung but mendung. Butat bubangai ni je ni. Karena biasa urung but do bangai. Pupuan tak purno hanjut ku. Kali tak purno hari tayu kun bakonyan. Cina kun sega sifut wablu. Kali tak purno balik. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah
ilmu hayah sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakallimun. Sifat 20 yang wajib kita imani bagi seluruh umat Islam di bumi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu sifat Nabi yang wajib kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tak purna balai malam baru lagi yang tahu kun, cina kun tiga mi. Nalai dong kuilong hanjuk kuku kemirama, kuku menan mentang jud, cik kun dari wujud, kun di minyak langkawan. Wujud artinya kidam. Tinggal gitu kusa purna ya. Cik lam, kidam artinya sedia, mubut apa gak? Nyan baladom tingkat bangai balik. Nah yang bangai menang ku. Kali dah purno hari Cina kun juga. Wajah tu wajhia. Ikutnya. Wajah tu wajah dia. Baik wajah dia, wajah tu wajhia. Wajah tu wajah dia. Kemenang tapi mugom bangai. Nasid uragam yang bangai. Kau rinang mentang, bak sama dia mentang kulhu hanaru. Kejap abang sama dia tinggal ide sabah kelah kuih sabah cupi kau beres ha. Ya juga ni. Dah baca kul hu sik raya long tu mudah yakin tak. Bismillahirrahmanirrahim. Min qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam jalid wa lam julat wa lam jakullahu kufuwan jahat. Kufuwan jahat leh pleh go ke Yakub. Yang gelam bak gemlai dah fikir sik yakin ha. Astaghfirullahal alim min kulli dzambil alim awwal wa asirra wa lahira wa batina. Astaghfirullahal alim. Tapi ke jelas dah. Ya anu. Tapi menyana ke meruno ada salah hanapu. Nya hina ni. Na ta meruno salah hanapu. Nyan urung yang na meruno yang bangai-bangai wate mate lang kubu hanjut jauh sapu. Ake donya hanjut jauh. Ya, pagi tunggu menyanjut jauh he gua bu tunggu bloh melekat pagi bujran. Tapi han minya ne. Karena ji beda hukum dunia dengan hukum akhirat. Hukum dunia menyawatai itu manyang hana tajawub ipoh tu. Mesti drop iblisi. Swam idrop itu mengedanya baik pancuri, baik sabu-sabu, swam idrop tu. Ipoh. Tunggu ipoh tiga, pat ngon ko. Hana ngon ku sidro ku. Pum siga tu kumang helem tu. Bai nu tekak kelek hopa nangon ku sidro tu. Iu pantu musom. Ha ni. Munyo hana ta begah kumang ule tu. Nyan hukum dunia. Tapi lam kubu kon lagi nyan mi. Lam kubu ki banci, lam kubu nyan munyo hana tajawub han gepo. Maka ji lum pegah pak don mi menyakut penya malaikat tengah ben so. Nu i mentong. Bang dia malaikat marabuka. Ben tu tapu. Mungkar wa nangkir doang ka wa pukla. Cit yang iron. Dai nangkir. Ma rabbuka. Oh buka-buka no. Kun nangkir ka mana? Kla kana cit yang iron. Ma rabbuka. Hana ka seot. Rupanya lam kubu menya hana seot hanjuk po. Tinggal kedua nyong bena manyet kata periksa hana yang kla menom sabo. Nyong kla tha. Tanya orang ba Allah li malaikat. Ya Allah, nyawa telun tanya orang ba manya nyo hanai tho sehingga lun hana lun cok jawaban. Masanya nikun le Allah hai malaikat. Nya ni ji be ile tingkat lang kubu idunya kon kamu gom bangai. Pulau hino. Tip malam gede gure sapu hanji tho bah menan ni gede. Nya ka lolos ka lewat namu pu nu. Nya uap tatim yak murno. Ka penguh kubu dan penguh kubu uap god ngon lakon mi. Maka menyebengih ni kelakon uronyo ni pegot lang kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi nyan geyu baca zikir beliau. Baca zikir mi mesti lakon buruk-buruk akai. Sebab biasa dak lakon buruk akai urinang tetap go akai. Mudah ke pemaah uragam. Nyan sira ni tagun kuah. Bep nu. Bep tagun kuah lako pungo. Syahna jelah lako. Duduk nan lako mutume. Kalau ku pegah hajamun hang kutem.
Cuman ma cik berapanya cik. Bak tak fikir ke gantung, orangnya kai gantung tu. Hana jelas lah ko. Baiknya le orangnya pucit nu muzikir nu pegah. Le Imam Al-Ghazali. Wate nu muzikir nu pruh lang kuah. Dah contoh tu. Tapi beruh nu muzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nepru wate nepru beruh ibabah baju dalam. Ya, habis zikirnya nu tambah zikir lain. La ilaha illallah. Nu cawo. Lang kuah lemak nak tamari. Subhanallah, subhanallah. Baik gu ilakon. Nyata ne gu ilakon. Oh ma gawat urangnya kuah, melain warna. Hai mai pun tamah lang kuahnya pun ada bau sasa-sasa gu. Nu pajo hoju ben karu-karu. Nyan mi mutamah gu akai gu. Hai patih ngatanya kru tak lakon ron nyan nu baca selawut ho nu baca selawut lang i kena bengah-bengah yu pegak kopi hai mai tak pegak kopi dua ni iro ni antu pocit kopi malam kopi bengah kopi tapi ni pegak aju nyan bek lem pepek pakai bek ni akun nyan tirani cawa kopi ro ni. Cantik memang ku akui, usia muda pun ia miliki. Beknya ni aku. Tapi pucit, ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Nyambrik baju. Wah, kalau ni Jawa, bek ni juk kedra ni. Hanan ni pusoot tak kita nyang lilako. Pak cik ni juk ba anu nu. Noi. Kakak penuh lihat. Nyan, yang kakaknya kon kakak danyo, kakak sinya methu nade i. Atrai danyo sebab na yang model hoi kulako ya. Natam hoi kulako ya. Ladom lelako hoi kuma ke rumah mak. Nyan baik menan ku mumang anu nu. Sebab kena ada swab gua ya. Prak ke bedang Honda. Mak kena le. Nyong kotnyo ta sambai bu. Iu danu. Iya nyan mak ku. Geso imak god ayah. Di mak nyan yah nyan mak. Ike teh mak teh yah aku. Nya mumang anu nu. Maka dah hoi kakak kena le. Nyang berarti kakak adik i. Kacok siat i kajuk kabu ko. Iba i sob iba i sinya. Ikalan dah bu. Mulai baro ka melain nyo kuah melain i melain putra kai dalam. Hai mai pula gagar lam kupio. Hana ha bu. Angku getak guralu kala gagarnyo. Wate takoh ham puto. Biasa gagar takoh puto. Nyo garante kapai pule. Nu jeb aju nyan agagar baru. Hala gedu pule ko abeh jeb kupi abeh ibabah rumah do. Nyan ke pegah haji ke pengatih tapi nu baca puno nu baca selawu behanan baca sepumi. Nyan keluar biasa. Kami onyan tahlom nu pegah. Ya kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang terakhir kelebihan umat Nabi Muhammad and umum. Pakan hikmah and umum supaya nantinya getanyo hana letat tapubut maksud dalam dunia nyomi. Ya, bet dah fikir getanyo hana dacha. Kena urang yang pegah menolong sega akai tu. Ulong hana dacha kemu biok, bilong hana salah. Yang kenyan salah danyo, wap dah fikir draw hana salah. Wap dah fikir draw tu butoi, hana salah atau urung donya yang kenyan salah. Karena pakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti berdosa. Wujud nu pegah getanyo na nafsu. Bana nafsu getanyo na kemungkinan berdosa. Gukun dalam syair-syair awal.
Kiban nu pegah dosa getanyo ibarat ilaut tunggu. Dosa getanyo ibarat ilaut jeh galam surut lain katuka. Dosa getanyo ibarat on kaye jeh galam laye lain kamuda. Le bangguna jidang jicong ujibo lagu meribe-ribe macam sopo turut hawa dengan nafsu ada beteng kuji pesyuruban. Nafsu ibarat anu min masa ubit jipip susu menyetan talayuh masa ubit sampo tuha jipip laju. Ni pegah le ulama nyo tam selan ulama nyo. Nafsunya mi ibarat anu mi pip susu. Harat kita selkan. Rupanya anu min yan menyahana talhah yuh masa ubit sampai tuhai pim laju-laju. Ci bek nilhah tabo. Ci nuteh tabo bek nilhah. Biasa dia dua ton kengkan niulhah. Nyau te talhahnya usaha talhah sampai urino api thon ko. Beco api thon suam buang ko pedu. Dan min bai buang pit juga. Cuung ikut. Wah geung api thon lah bahai. Bak tak usaha talha. Rupanya tengok hila kelam ham mempan ngapi tahun abe dapu ke boh. Ucok abe dapu geboh dinan suap geboh hompang geboh. Ipajoh londa demi bai pim. Waduh. Sang-sang lagi juk dipegah haba duk nanyu. Tak usaha kan? Tak usaha supaya baik pim susu lele ni menan kenap tu. Tapi menyami cibek nilha apa? 2 ton baik nilha. Nu nya mentai pim. Kajak aku lah sedih benulha. Watai wa mak cucu. Kai sedih. Kai sempe benulha. Watai wa kon i lake mak tutu. Susu lah. Kai SMA hanat alha nyanci lake. Kai kuliah hanat alha mendai lake nyanci. Kata perkawin. Dahamnya kata perkawin. Wain. Hamat tuji. Carnation. Sep kawarumnya. Ya, nyan tetap watai wa nyan si lagi. Pakon hana talha nyoku tamselan ulama. Maka nafsunya harus talha. Suah lawan, nganpu talawan. Yang pertama ilmu agama hana la ilmi. Yang kedua tajak tabu tauhid, tabu tasawuf, tabu fiqh, yang kenya ngam berkata. Nyan mi dan ayah. Maka apa kamu nak menjaga tanya hai terjaga nafsu sama dengan mudah usaha. Watai katanya mudah usaha getut oleh Allah. Maka Allah sayang nak katanya umat Nabi Muhammad nu poin umum supaya baik letat dosa. Tema menyemenan tah bukti tanya cinta ke Nabi mi. Bukti tanya cinta ke Nabi yang pertama nu pegah kedron oleh Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. So mantang yang cinta kepada sunnah lon kun Nabi, maka dia mencintaiku. So mantang yang puudep sunnah lon, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Waman ahabbani, dan so mantang yang cinta ke lon, kana ma'i fil jannah, nyan bersama lon singah dalam syurga kun Nabi. Teman mi tah sunnah Nabi, nyolon nak pegah sunnah Nabi. Yang pertama mi sunnah Nabi bak pajuh makanan, nyon kalian ber nyoba ile lum pegah lain tingkat pajuh makanan mentau. Nak nan pajuh bu. Alhamdulillah. Ada orang kadang hino pajuh labang. Hana jelah haji 3 go kan. Nyawatan pajuh bu kiban cara pajuh bu. Nyo takalan cara pajuh bu Nabi yang kekira ke sunnah. Yang pertama cuci tangan sebelum makan. Nyo be niat fikir ada kopi. Cuci tangan sebelum makan dan cuci makan sebelum tangan. Nyo cuci tangannya ada sunnah Rasul. Karena apa kau? Ladom na pajuh bu nunggu umbu mulut merantang. Ladom kau kagebuh lang kotak. Ladom pakai rantang. Jadi pajuh sama-sama. Menyahana darah jaro kadang tanya ho leh kata lehu. Pula musim-musim katai. Kadang ho leh jaro dong kai temong ke di swamp ke no siga swamp ke di siga. Plup lang kuah si manok gop. Nyan kenya suah rah jaro. Kalau darah sam darah.
Olehnya makanan bek boh bek taramah menomi ya. Pajuh bu bek raya-raya am. Tapi bu ubit. Menyeruti lehenu sunnah pajuh ha ngat lehenu anu jaro. Anak kurma lehenu anu jaro. Tapi menyebu bek lehenu anu jaro. Menyebu nu pajuh lehenu anu jaro, ino hak nu pajuh insyaallah singah potujuh liu. Nyonyom ruti-ruti ke nyan sunnah Rasul. Olehnya cara pajuh bu Nabi bek raya-raya am bek meno kana itu ada tabuh. Wah, berap tercawam telan dapat sia. Nyan cara pajuh. Nyan kan sunnah Nabi. Tapi kibanci sunnah Nabi pajuh beu dan mamoh betruk put puluh gon. Natan mamoh puluh gon. Biasa tanya unun tiga, uwi tiga plump julam perut. Kok hek lambung bak gidang. Olehnya sunnah Nabi nyan kalian mi pajuh bu Nabi kan atu kursi. Nyan sunnah du atu tanok sunnah. Kau ada atu lantai masuji. Lagi pegat lewat Jepang. Awak Jepang biasanya ji ipu ikut lesehan na lesehan nya lagi nya duk dia. Tapi yang aneh itanyo na yang cere pakai ngelako wap hana geblau meja makan. Bu bangai lah. Padahal kan sunnah Nabi nya. Sunnah Nabi duk yang pertama. Wujud pegah le Aisyah bahawa Nabi tidak pernah kenyang dengan dua jenis makanan. Tapi Rasul selalu kenyang dengan satu makanan. Maknanya menyenabikan pajuh kurma, nyan Nabi hanale ni pajuh roti. Menyenabikan pajuh roti, nyan Nabi hanale ni pajuh kurma mi. Nyan Nabi. Dan cara makan Nabi, makan di waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Nyan bacut beda dengan dayong. Itanyo makan di waktu lapar, berhenti wateh hai bedah li. Pejit tidak ubak kauri kan Nabi. Nyan tidak ubak kauri cok pingan, sam cok pingan. Nyan cok boh jubu, nyan boh bu, hana lelu. Boh truk lapang boh sudok, nyan hai lang bu. Hana pai duk kinet suai kete. Bu mentong. Bu yang na boh, na mihon, boh mihon, na bilidi, cok milidi, na boh manok, plup boh manok, nasi manok, plup si manok, edeh nasi lemo. Oh ni nyan na manok pudaku nyan ungkong mulut tutut, plup dalam. Kapu no. Rupanya sagoje mantang na pucai pi kubo na gado pi kubo bak kauri go trok bak ujong gede na kerupuk han nampak boh le hanlat pingan le ikui ngon go tunggu menya hanlat le lempingan lampep nu pasau gecok kerupuk pluk lampep ku pasau kah nampak kebudui dupnan modal tanya tak pegah cinta ke Nabi lon sunnah Nabi pat ta cok Rasul hana lagi yan semaju nyan bak makanan ni dan patlom bak cara JPI. Ya, cara JPI sunnah Nabi kalian kena supaya makna fahalami. Watan JPI na fahala Nabi Allah. Merumpok sengah dengan Nabi dalam syurga. Ya, tah cara JPI Nabi. Nyokon karena kagerah tu. Gerah di cik kabaroka. Itu mak contoh. Ya, ni kalian mi kena buh nyo contoh. Ya. Nyan i nyo nanji la segar. La bahasa Arab makna jih tidak. Segar bahasa Indonesia. Watet apa makna la segar tidak segar. Ka nyo cara JPI Nabi itu. Ya. Yang pertama du sab tadu. Yang kedua baca bismillah. Dan baik tajib muglok-glok. Kiban je muglok-glok kena. Umar karabehi nyan contoh muglok-glok nyan hanjit lagi ya kiban cit yule Nabi baca bismillah satu nafas satu teguk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kasaboh nafas di dua gotu bismillahirrahmanirrahim kadua boh nafas alhamdulillah tiga tu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gerah dikapuli bancara ya kemudian cara JPI Nabi baik glu wujud tinggai ngenggelah tegai nyan cara minyak kana fala karena gedanya udip dalam dunianya perle ke ibadah oleh anda umi menyogetanyo na ibadah menyogetanyo na ilmu ternyata jangankan dalam sembahyang lawethe na fala. Tapi menyogetanyo hana ilmu kadang jangan kalawet dalam semayang juk ke kapi. Ramai burung salah baca.
Salah bak baca dum. Nu pegat dalam kitab yang Anatu Talibin jilid pertama. Bak rukun semayang, bak rukun qauli, bak Fatihah. Barang siapa yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanai pakai tasydid. Mutulih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tapi tak baca lagi tanya hana mu pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga berubah makna, hanya kepada matahari kami menyembah dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Menyata sengajaan berkehendak tanya kaphemi. Kan dalam sembahyang kadang hendak temurunau pegah de sembahyang sepah kok pah sembahyang padahal bandum salah wap handai lemai. Tapi menyena ilmu lam wethemi kadang tanya tamang surga. Gutulis sengah malaikat tamang surga si pulan bin pulen wap letat tamang wethe. Nah kemungkinan kadang cirit de sabai dia. Ya nu begah apa? Nu begah contoh. Banda tamal wethe le tak baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pujuk kasalah boleh. Oh nyan doa impor rupanya. Nyan kon salah bibil lu nak kalen mentang jagaan. Doa ekspor banda tamang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tatamang ngan aki wi kadua boh pahala. Baca doa sabah tamang aki wi sabah. Oleh nyan truk lam wc gepu sunat tok ulet. Itanya truk la WC buka oleh. Tapi bepah WC. Baik lagi lunjak dakwah sabah tapi nyo hana lu pegah tempat melanggar kode etik jurnalistik. Pernah la dakwah mi ka? Lun tanyang bak panitia masjid. Tungku patah WC kama mano. Gejauh tungkunyan. Yang baik ni tanyang kama mano. Uci tanyang sakit perut tu kama kahana mungkin. Alah dungku temamnya keberatan tanya kuno nija. Gutunya bak lon mi WC dungku nuja aju. Bak ujung je bak hu lampu je kude we unun enti nan na tututring nemat begot bet hot. Tingat lu ya Allah suah pakai GPS saja bak WC. Nyampan je dia tu kuburong di cukup support hana riak pengon lam. Long pekru hati longjak. Longjak je bacu. Roh bak tutunyan memang betul lagi kepegah dua krek. Munya salah tamumat ija krong derot. Kaku lun temong ju roh bawe se lun tulak pintu. Swap lun tulak tum rubah pintu dalam. Rupanya hana enten de pintu WC. Kam ta mahbud ira aku lagi utuh segatu. Jok pintu WC pedang swap pedang. Demang kedanya tungku wate dia ceramah meno. Kong kata bari ridak. Memang ridaknya kon ku tanda malemnya tak pakainya ilung. Igopnya long. Nyong ngan sampuh ruuh ngan sampuh habah tagai. Dan yak yakin ro nak hi di malim tagai. Baik hana yakin tu. Kong kata pedang sam kon perlet alhat ku amdai la WC kong benar labang medua nu. Rupanya labang pihana ka kelongco jarida lum palit-palit ju badaku sap lum palit. Lulum palit kah nama hoba jakrong teman. Long sud jakrong ala hoda baka lum palit lum pudu badaku lom. Ka jakrong badaku olehnya rupanya tanya nai luang le dalam kata tu luang nyampe hana mahoba wah talhat kaku balut plup ba ule hai mahana so upi rupanya nasabah tu lam lu ubut ho tabah tinggal aku punya long mat ho tabah kaku pasrah haju plup labah pai tak fikir panjang lah yan ban kadang tingkah bese ni maka mi kah musun WC masjid WC daya yang ka model menan puam ote tadu dalam bak gagang karuhung uri luar di dalam uri dalam di luar nyan mi niak cok ju semet niak cok ju peng nu blow ano nuakaf untuk kudayahnya nu WC hanalaya nuakaf ju karena menyahanagat WC hanapah cit ibadah nyan ku yang tinggal tengah lang kubu lain saputan menyaniak kubah ka anu kada jinokon ka doa abu mati kedanyo nak publoh nda bruk nyan maka menyamenan tak kembali lam kepada sot. Rupanya kadang menyagetannya ma elime lam WC merempok fahala. Dah fahala. Sab nutup ulami, nutup ulai la WC. Pu fadilah nutup ulai la WC. Yang pertama pu yang tafai mudah jud dan yang kajud cukup payah tua. Nyan faedah haji. Pu yang tafai mudah jud
dan pu yang kajut payah dua nyan faedah tuk ule menyahana nutup ule pu yang nafai cukup trip jut dan pu yang kajut cukup bagah dua oleh nyan menyahana nutup ule biasa ji kita nyo bagah putih ok apa je menyana ni ungon muda-muda kabi putih ok nyan bagah ku perti hana tup ule lewit hidum ya makami benar ilmu menyahana ilmu han kemahmi meramah tu Ojo uronyo beele lain adat teman-teman budaya teman-teman karab gadah ni. Nyo karab gadah nyo mulut-mulut nyo kadang nyo menyahana tak pertahankan lagi kita nyo gadah. Na tradisi-tradisi budaya-budaya kabeh harap gadah tu. Tah contoh yang karab gadah mi. Nyo lu nak dayang mi hino mantang na budaya yak kalang-kalang linto dra baru. Yang na gumung pantun-pantun. Hanali ka? Nyan ka gadah. Pakon gadah menyebarakon ku pakai selangke jino hanale kana HP merek Nokia kupu ku selangke lau pujik jamun menyagu siron agam yang kana mu lele 25 50 golong kaidak tak akhirnyun dicok barang guam idak akhirnyun nyan leyah kamu pom ku kun lema ya abu sagam kai mlai tak akhirnyun nyan berarti ji kai la kera baru watai la kera baru go hoy pacut no tajak le nyosang inyak Allah nyo ka sangnya kai melita akhirnya citak kalan leh anik kat Fatimah nak cocok ke ji gejak apa cut dia kalan anik kat Fatimah bag kalan bengah anik kat Fatimah dengan sampo bro gukun le pacur hampah dengan sampo bro pusaka kuruh nyan meramah tu puyang nabi kokolkah ipu beliau tengok boh tik kom ipi pegala han cocok kun ya menyan han cocok anik kat Fatimah ciak kalan anik kat jah sampingnya kalan anik kat jah rupanya tengah pudik-pudik apui bengah boleh buat apui tek bro Oman suum rumah tangga tutong kasau menyanyian perumah. Rupanya han cocok cit. Tapi nyo kan hakikat tungku adat. Bakalan huwa puh beberaya. Nyo hang kemah nyo lam kasau tutong sabi. Menyamenan ci leh dak kalan anu kak nabon. Ya kalan le pacu anu kak nabon tengah himade sob icok ija. Talo dejal hekrek sikrek dua le. Yang bak bini habis ji ade jarayu. Musuh contoh hijak krong, hijak patik jade meriti. Gukalon le apa cut Oleh nyan belah retno, icok baje-baje gamis yang raya jade. Ketika talo bak tengah sekret tu, nyan bak tengah nyan baru icok baje-baje kacamata plup jade bak tengah. Lu semantung plup bak tengah. Sehingga hana sau kalon, handu tutup. Anak darah jino bak pagu jade. Icok ju merek-merek apa rapluk ibu duk bak pagu dika bekah asal lewat RBT kalon. Oh mah numpung serabai. Salah cara. Yang adat budaya zaman kibang kejaga dulu. Sehingga tak udah pacu digak wo giak pegah ayah bang. Yang ka cocok nganuk kat nabon tengah jimade lung kalian bunojut nyan mentang keji. Oh menyejut jak. Ka giak cah rauh boleh pun. Pakang giak cah rauh gucah rauh kadu bungong kanyata. Watai kanyata bungong baru gujak pak kecil gujak tungkui mum guyak kalon. Nya watai kalon nyan nak kun pantun tunggu. Watai truk phone nya nak damang aju. Gekun nilai. Assalamualaikum warahmatullahi. Puja ke Allah sabi tip masa. Selawat salam ke Rasulullah. Gunasih Allah lam tip-tip kutika. Ka sabo. Gekun le urung agam dari pihak lintu. Mano agam dicoh boh linong. Si mano inong dicoh boh padi. Hajat di kamu minta bungong supaya nangon ke ubat hati. Nya gukun le pihak lintu. Yang kita mahlam le pihak lintu. Anak kamu hai tungku bakje tengah cat uro. Lemah lam lumpo saboh rahsia. Lemah lam lumpo nasibak bungong lempah mekenong dipandang mata. Hajat di kamu menukpat bungong supaya nangon ke asal kama. Nya gukun le pihak lintu. Gujawab le pihak dera baru. Memang tungku di sino butoi nasi bak bungong yang kamu tanam tip-tip kutika. Memang bungongnya lempah tatari lagai dek preti bintang India. Ya, pip kagepe itungku yan. Memang le tungku mahajat ku bungong ni sambung renang jelame ni ba. Menyahana jelame mubek ni tamong ni pakat ngon tubit ulua. Oku. Pak lindo uga saci rupanya. Tapi nyan kan bibit tungku kon guyak tubit ke betul-betul mayang ke adat dan budaya gedanyo. Gedanyo le pihak lintu bak lintu hai kiban jelame bek meramah ke ngui mum. Kajilah bohana. Ikoji
tungkui mum jelame kaman. Ya baru ketuk tungkui mum. Menya ke masalah jelame nyan hana pule tungku tanyong 7 krek umong kakamo pegala. Menya ke jelame nyan hana pule tungku ragu 8 krek lampuh kakamo pesewa. Baru gagah li pihak baru menyamenan baru jut tungku tamang. Oh le nu menikah nyan 4 bungong lupa tholam kama. Baru aman nyan ada jamu nunggu. Jino panena bantai tete kalang kama juga nani umi ju le pajam bungong-bungongnya lo. Gadah danyo budaya tu. Habis gadah. Tahu bergadah draw tu. Habis lalu tu dung ngata lain ngampu lalu tu. Yang pertama lalu danyo depan terahai akat semiyeh kai. Terikat bebe cung di bahari baca tungga. Jatum merjai kasab hojai. Terikat bebe cung di bahari baca tungga. Oh hasina dil kasina hasitita hat lele. Oh hasina dil kasina hasitita hat lele. Nyagnya lelot sehingga budaya co aju igo Bandung tradisi co igo banta tete sapu dan li danyo. Dan Nabi kiban pega innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Lon utus oleh Allah udonyanyo untuk memperbaiki akhlak. Nabi utus dalam donyanya untuk pegat akhlak. Paji itanyo bek tak pegat rupa mentang. Wate takalan rupa tari-tari takalan rupa glowing. Mesir lalat. Wate ta'u muka lagi Syahrini. Wate ta'u aki lagi Balotelli. Glowing leweknya budak dumpon, Nivea, Emeron, pulam yang miyong malam, miyong pagi, miyong siang, pulam Wardah, waratu mungkin nak bedak Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Wap tapu tari rupa. Ya, wap dari rupa mi boh tu boh cula hijau, boh hino kuning, boh hino merah. Wate takalan tak pakai balipok motodong mentang. Kanya pakai maskara, nan depu maskara hino nasahyo. Bulu mata palsu mi. Igop ipakai maskara boleh mata palsu, ie la moto rebon. Igop ibuh boleh mata palsu, ie la moto Pajero Sport. Ie la moto Fortune. Itanyo tabo maskara tae atih moto Chevrolet. Ho taja bak sunujo bak urung melinggai. La moto Chevrolet semua na yang duk bak binte, na yang dong iku menoboh mata boleh mata palsu. Nyan motor tae dia sap motor lagi brek keliling. Wate puplung motor itanyo iku dadang iplung. Nyo boleh matanyo hana tatep chu ipapa sebelah. Trok bak kauri ieu tu tanyo. Ni game tiga. Tinggal tari tak draw kuronyo. Padahal boleh mata kai papo sebelah. Asal merempok. Game tiga. Tari draw ke beki. Bang gua boleh mata hana sebelah mi. Nyan wap tap tari rupa. Hai rupa perle bertari, tapi akhlak harus lebih tari. Baik sampai gay kendurung menor. Safal si iklar ki दिल से मुझे से दिल सी अखना कैसे तो सपने कहीं बह में तुम नहीं. Oi begah nu. Kहीं bah में का? Nah, kata wah ada buah arti tu lah. Kata kun kagalak tu. Anu dara ulu punti putih muka hitam aki. Ta'u bak muka lagi Syahrini, ta'u aki Balotelli. Ya, nanti suami Balotelli ya. Awak main bola, awak Itali idam kno. Yang nak putih, igo ingat mata putih sekarang. Hai ke tari perle tari. Pakon ada ikamo ke perumoh kan perle si bertari-tari. Pulau mesti nohat tawami, nohat tawonyo bak jalan ya. Kiban ya rono terus kode popoh put rumah. Mamanya perumoh tu mesti botak. Ha? Cina bayang tiga. Tawo dah buka assalamualaikum. Eji dengar ni. Waalaikumsalam. Hai begagah baju, burung luarnya. Begah. Ibadah. Nepreh. Buka pintu kerak, buka. Perumoh tu botak. Pas nak buka, dah buka. Astaghfirullahalazim. Dah bikin batai jerat ada kata.
Yang perle berdari, perle. Wajib tanya ragam. Aku rinong tablo ci lip kan. Hai tablo ka hai tablo yang got that. Ya yang biasa mentang. Yang 20 ribu kan. Baiklah sampai lip ribu tengok. Lip ribu tengoknya dah mi wata tatron kan ujun di tarik uro sekadar duit luar kaitan kono bataku tu. Hai menot malum ci kadang kibalako di tanyo lako kasin. Tapi tak sabar ngan lako kasin nyan kop jroh mi pejun pegah le nabi dan dipegah oleh Allah dalam Al-Quran bahawa urinang fassalihatu qanitatun. Urinang yang taatnya adalah urinang yang taat kepada Allah melalui taat kepada suami. Urinang tungku kok akan patih ni ulun begah contoh apa? Mi, cini jawab sika berjujur. Selama nem kahwin, natong pernah num pakai baik malai ni dua dah sakai. Anakku pegah pakok. Sika go kaya. Tapi ni pegah lampu patah Arab al-mir'atu kal mir'ah. Al-mar'atu kal mir'ah. Bio saga beda bari. Al-mar'atu barih patah kal mir'ati barih zummah. Beda makna. Pemakna ji perempuan seperti cermin. Pemakna mar'atun. Makna mar'atun perasaan yang sangat mendalam. Rupanya urinang lebih tinggi perasaan ketimbang akal mi. Drone lebih rayuk perasaan ketimbang akal. Maka urinangnya lebih mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Nya bukan mi. Urinang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Nya bukan. Ya mesti contoh menong. Sap ni cok HP lakon nu metulis hinan. Lagi di mana bang? Nak bengih. Nyan hanan tayong ni pancu le ni cok pale tum ni pe. So yang pegat lagi di mana bang? Rupanya lila ko tanyo cara watai pakai wa kam pakai kapanya. So nyan cin pegah hidron cin selingkuh dari jamun jana jelah dron hai dek. Nyan anak kumun kubuan kumunyo je buam cin poh kutigo. Nya ku rinong. Watai ke yupoh dron tampa ko ju cin tampa. Di uragam nyan dua boh sengke. Menyo hang tampa male ke kayu. Menyo ke tampa labinde. Karena kayu cin tampa rupanya hana pudayu lah kau dayo cik nyan tugah ko tum ko bedu. Jibedah bola tani baule tu. Nyawa te bedah bola tani pudubi la ko haram jadah. Tampa ke la ko haram jadah. Nyan deklik pada yami. Ila ko kami nah haju aja kupi-kupi kira ko. Nyan deklik sampai malam ni bedeh. Tapi ramah sangat beda. Watai klik phone. La ko haram jadah. Itu kalau kayak burung kejenguk ilako nyai ilako cara kali kupuo bakso sabah plastik guputa-puta lang kama bakso kong kamu be iron serani kli sang lagi be bakso neblut oman bakso kupuo gukui lako de bakso ana hawa aku bujuh corona ju kon tu be kali pi na mangali bujuh corona ju kali mau hujut komenan tu jut loyak cok piring gede jut abang boh abang pusulung ana hawa aku bunuh poh kop hang kali moh becut ne kon menyahana abang pusulung boh cok ju ku ya urino rupanya urino kok bagah bumah uragam tapi sulit melupakan kiban sulit melupakan mesti tampake tonuku kadua ton nyatanya tinggal gelam ina lagi toronyan nesohku nya ni tinggal gelam Paji urinang wah kal mir'ah. Menyoka sakit hati walaupun tak tempe kacanya yang kabekah tetap halin normal pancaran cahayanya. Ya, maka ji begot dan do nak bi sabotu. Nyo ni ngak begot ni. Na yang kanija Umakkah kah? Yang kali ni cium batih Hajar Aswad nah. Golom. Menyo golom nu doa bum tu meja apa? Tapi menyaham tu meja Allah Maha Pengasih. Rasulullah sayang kepada katanya. Nabi fahalalain mi. Menyahana ni cium batih Hajar Aswad betul ke? Kau kalau ni cium had hana dajak Mekah. Pandai Hajar Aswad. Nah hinokon Hajar Aswad batih jerat dum. Atau batih sepal ke? Yang cium batih Hajar Aswad ni pegah. Nyan Nabi fahala ibadah ni pegat dalam kitab An-Nawadir. Allah dung kulung antum pernah long cium batih Hajar Aswad karena antum pernah long jak long gedeh peng pihana.
Allah Ta'ala ni gantung. Anda pegah dalam kitab An-Nawadir. So mantang urinang yang teng cum do lako. Tapi lako do, baik lako go. Maka akan lebih fahala lagi cum bate Hajar Aswad. Nyan ban fahala mi nabi. Pajak otak gua lako, nahoi bang kono le. Kang kamalain, hantam merko nahoi malam-malam tu. Pada heron tinggal so yang cum do lako sama lagi cum bate Hajar Aswad. Kono le bang. Ni cok ju bang no le. Ku begah dung kuje ko. So yang cum do lako lagi Aswad. Muah ni pedu. Kang kahirung gila ko hantam merko. Hai berko dah saya dawa ci krang krung nyo mah gubi. Tinggal gila kok gawat ni. Pulau mi lako di hitam becut. Hai Hajar Aswad nanji kon batu hitam. Iteo lako di hitam becut bangku sa tadang ba pintu tekun Oman Aswad ro ku kai woi pat. Dan fahalan bil Allah. Nyan mi nu. Maka menyogedanya memang betul-betul sab cinta dalam ke Nabi. Maka nu pegah bela gedanya tam selawut ke Nabi. Kiban cara tam selawut ke Nabi. Muslawut ke Nabi mi jid buh irama. Beda dengan baca Quran. Baca Qurannya hanya buh irama lain, harum. Kecuali irama yang lagi baca lumi buno kana, yang kon berteh. Bayati nahwan sabah jawabul jawab. Nyanju irama droi. Tapi Quran hanya tidak buh irama lain. Tidak buh irama dangdut, hanya. Baik daripada ada yang suap, ada yang jimum, suap ada imum. Saf lurus dan rapat. Qamat. Tadang juga dah. Allahu Akbar. Dia abuh irama dangdut ba Quran. Kena iramanya dan fasarmon anu kameng karhut lamon. Gedong junan kembangun hai kadai mumkah. Ira ku hanjut ku hantong ku dai mum. Mang kadang kah? Ira ku jut ku tapi hang ku dijedang. Kai le duai. Ijih dijedang tapi hanjut ni. Ijih jut ni tapi hai di jut dong. Ikun di ngon kau menan. Ikah kon jut ku. Oh, tapi hang kajut ko, hang kajut. Han, ikah kajut. Ku jut ku, hanjut ku. Kadang kah haju. Ada hanjut ku prunoi long likot. Midang tu yang hanjut tapi di jut dong. Cakap juji. Ba ayat mi akun tu kuliah ayuhal kafirun namde kembek nyai kun. Ikun lele eng ku kuluhu. Baik fikir nak thau pingat likot. Dibaca ju qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la antum wala ana abidum ma abattum wala antum katamtum ngalih likot lakum dinukum kakun lakum dinukum waladdallin hanai purno abe hamde ke ko lakum dinukum mulyadin amin itu likot dek sampai lagi nyan gia boh irama buno dan fasarmon harum ba Quran to tabat yada abillah wa tab ma'ghna nyan imum sunat wakat di lang kula hanje je harum menancit azan juga tidak boleh memakai irama lainnya kecuali irama do azan hayya 'ala shalah hai dari liang ya kan dia ramadoi baik dia boh irama lagu jamun kena lagu masadro nami aku turuti aku mati emak atau aku turuti aku mati papa begitulah nasib cintaku bagaikan buah asimallakama nyan dia abuh ba azan tu bajak jumlah sah tak hana urung hayal salah hayal falah qad qamatis salah nyan mati di po harum
De mana bacaan-bacaan qiraah sab'ah jud. Dah contoh mesti baca Al-Quran mutulih wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Tapi urang yang ji qiraah sab'ah ge imalah ke he. Ge ibalah ke he. Contoh wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Nyan bet ya kui danyo me hanam phom hanam pupu. Tapi kalau salawat nyan jid boh hirama pupu yang galak demi itu contoh hawa nu niak boh hirama indung-indung jud. Indung-indung kepala indung, hujan di sigli di sino mendung. Anak siapa pakai ija krung, jipo oleh Honda megule lamlung. Dan ibu hiramanya sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kanjeng Nabi Olian hana hawa ni lamanya, hawa ni irama India tu. Jo ci. Bandari dekha tujhe jaye na sanam. Sungapnya lagu India. Pyar hota hai दीवाना सनम apia hati kah jaye mon ba ujung leh pupur hurut lemon ke dia puji lagi nyan nenek boh iramanya jut salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani. Nyan ujud ni hana galak ni nyan galak ni yo akhe kholi hoya hubun mitar unka hota hai ye kaise ho mein yara ye प्यार के ना सोता है curururu curururu. Tapi ben boh ruruknya ni ruruk nak berjalan biasa macam salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kadang hana galak ni nya nani umit bebeno hawai abuwa getet jagung jut cit. Dah contoh abuwa getet jagung katutung kumis arhut abui lam i jakrong katutung jagung manis. Imat tangan i hidung kabulut kumis abuwa getet jagung katutung jagung manis jagung manis ya betul. Ilona nu kira marama dike jamun sallu kamaluhu ala nabi Muhammadin khairil basharil khatimi rusul syafi'il anam badir taman nuril kamari nuril kamari ya ni umi kan je ji ana masalah menyayang baik lam sembahyang nyan ya balam sembahyang udah selut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nyan batu kami lungkalan waron cit tadi durung ya agam ganteng pakon tadi ganteng memang katanya uraceh cit tadi dan ganteng pakon tanya uraceh tadi dan ganteng mi karena uracehnya kepegah suku multi nan tupu multinya le macam model nyan inyo long kalian hinonyo na yang hiur Arab na yang hiurung Cina na yang hiurung Eropa ka ipat lom na yang hi Syahrul Khan na yang agak mo Ronaldo sangen ipat si Messi zero lang kawan tanyo suku multi beda ngurung lain menya urung Eropa nya lagi Ronaldo urung raya-raya Jumat biru ground menan saboh model
Urung Arab bila kenyan, urung Arab hidung mancung, urung putih-putih, kuning langsat, mena raya panjang. Nya urung Arab. Urung Eropah lagi kan, urung Cina putih-putih, sipit-sipit, oh tepat. Tapi urung Aceh beda-bedaan. Nyan ulan tumpuk nyo mantang lan tumpuk nyo lain-lain hi. Pakon menan, gu pegah kita nyo jamu. Wate masa perdagangan kuno Aceh nyan, menjampu-jampu urung, na urung Aceh hino, na urung Arab, na urung Cina, na urung Eropah, na urung Hindia. Sehingga kita nyo le model hi tu. Na yang ladum hi urung Arab. Tapi ke urang Arab kata dia hari kaifah haluk ilong ipanton tinggal kudung kupu kaifah haluk. Oh rupanya urung panton. Tapi ke urang Arab hi urang Arab. Teman na bukti bahawa na urang Arab jamun Aceh na makam-makam urang Arabnya urang awai dum bahkan cukup ramai dah Aceh. Olehnya bahkan na tinggal bahasa-bahasa Arab dah Aceh. Tah bahasa Arab tinggal dah Aceh. Yang pertama mi ne kursi bahasa Puan. Bahasa Aceh kursiun bahasa Arab. Olehnya tah lom sikinon bahasa Arab, sikin bahasa Aceh, bada bahasa Aceh, badadun bahasa Arab, karkaras bahasa Aceh, karkarathun bahasa Arab. Lo, olehnya entah lom, itanyo na model hi urung Cina dulu. Dia tak urung putih-putih, oh tepat-tepat, mata sipit-sipit, tapi ke urung Cina. Datang yang low cost, pat kajak. Ikun wak Cina ko nidro kuino tinggal ku daerah sampai ni oh rupanya urang Aceh cilago nyan le macam hi wujud na tinggal bahasa Cina hino da Aceh nanduri mi bahasa Cina no genom yang nanduri no bahasa Cina yang kasering dah pakai danyo da Aceh kam jampu-jampu hino ceng canca cawan pingan cupi cene jak awak Cina ceng canca cawan pingan cupi ni ku nyang ke hatanyan mendung oleh yang tahlom dong thong phong king, camp, chung, kom. Karena merek mesin jian dong, ya, berarti jian kai dong. Dong peng, terai dong ipeng. Menyahan patih ni jak bacina anak tanya. Nya bukan. Bajikun jak bacina kun swa begedi bai pong bai kolot bai pli. Ha ni ke. Nyan pong nyan bai pong cit. Nyan ni bahasa Cina. Berarti memang na Cina no jamu. Bahkan nyan pui kunyan raja yang inong ya. Yang di Guha Jepang ya, Putra Pang, yang dasar dari urung Cina dum. Olehnya entah long, buna urung Arab kalau Cina kalau urung Eropah. Eropah pina raya urung tapi ke wa Inggris padahal wa Aceh. Na tinggal si bahasa dum hino. Oleh yang terakhir na awak India, tanyo Hindia dulu. Pujuk dia tahu ladum tapi ke awak India padahal awak lo tukun. Tapi ke awak India padahal awak gudung. Na tinggal bahasa India dah Aceh na. Tau. Karu. Bantajak pam mesti pai tu. Karu nyan karu nyan bahasa India. Garu. Umang kata-kata kusap tagaru wang pro tagaru wang. Nyo garu nyo bahasa India. Kaci. Kaci ngalong ci kaci. Nyan bahasa India. Karena ikut kabi kuci kugi dham. Kabi kuci, kakuci. Nyan bahasa India. Ikut lam. Ham yar her tumhare, ham yar her tumhare, ham so gula karo, ham so gula karo. Pui pegah gula karo. Ha मैंने भी प्यार किया है हाँ मैंने भी प्यार किया है हम यार है तुम्हारे हम यार है तुम्हारे हमसे गुला करो हमसे गुला करो gula karo pegah nyane pejut tanya mi yang pertama getanya nu pegat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan yang pertama getanya ubit apa hikmahnya supaya hemat bak pakaian dan bak tempat juga bak makanan dan yang kedua nu pegat getanya lumoh pakon supaya getanya bek na sifat sombong yang ketiga nu pegat getanya udep dah khazamun supaya getanya bek trip tak ihlam kubu. Yang keempat nu pegat getanya umat Nabi Muhammad sebagai kelebihan umum pakon supaya be letat maksiat kepada Allah
dan Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Getanyo begot rupa, betari rupa dan lebih-lebih lom begot akhlak. Baik akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah, juga akhlak kepada sesama. Mi dan ayah sekalian, tanpa terasa jam sudah menunjuki bakpoh 12 bagian kampung Melasah pura. Melasah tempun. Kapah yang jut berjaro baca doa, nebut jaro, yang jut berjaro nebut lagi nak wo. Tapi hang tak jut wo malai tu. Bobot. A'udzubillahi minasy